Salatibyag! Naimbag nga oras yung amin pabagayam. Kit ita, adto'y ti may sapay apakasalitan ang maitampok dito'y programa tayo. Salatibyag! Zuling! Zuling! Nagbayag ka matan. Umayagan na! Octavio, nabartag ka manan! Ben, basit lang mati. Ninom mo ko. Anya, basit lang. Katkasta o na yabartag mo. Sana ka napartag. Na isang buton to pa itibagik. Ay, unay ka, Octavio. Day talag barbartag ter aramidam. Awan pa nagbaliw mo talaga. Tulungan na kit din. Kung nagtanit na balay, kaya kunti maturog. Ay, unay kan nga asawa. Talagang awan manak na kamaw. Lakay, inggatangan ka iti pantalon mo. Kan ure dagiti anak ta, inggatangak mat ida. Ay, thank you Adamot na da iti sweldom, iso agimatang ako ni tibado yung. Kasi ka ngay bakit? Ada ka di mat ginatang mo aparakan ka. Adda gimatang akmat ay ti underwear ka oh. Panty kan bra, ha? Agparis. Ay, kat mayat nga ro, dadukas ta. Daita ti pagsayaatan na, tawan bisyom lakay. Saan ka nga agin inom iti arak? Taimbis ko maapaginom mo, di gatang ko ni ti kasapulan tayaw. Igatang ko iti sabon, shampoo, kano anyapay dita. Dahil takit ni magustuakan ka, bakit? Iso apagyamyamanak launay at nasingpet kang asawa. Nasayaan mo ta, tadyak na sumok ti agbartag. Kundi mo padpadason. Tama day, tati bartek a tao. Saan nga umasinsaw? Sige, mangan tayo. Agawaan nyo anak ko. Tapno di kay maladaw iti pagadalan niya. Tuyo ti sidaan? Diyak kayan? Naumakon iti tuyo. Fried chicken kumamat ananang. Ay na, pangalaan tayo ngay nga iti fried chicken, anak ko. Mangmangan kayo gaya man. Ten? Ano ti si Dayo? Tuyo? Uy, malang, tugaw ka mo tamangan kan, Octavio. Anya matan. Tuyo ti si Daan? Awan ka di titlog wano ham? Ay sus, di ka nagsapol iti awan. Mga no makapagsauak manan iti matay. Ha? No kayat mo ti agkape, mga lakalatan di tatakuray. Kinirog abagas ti kape tayo. Anya? Malakit din, agar musar tayo. Ay, saan ka napautangan iti arak, Octavio? Agasam ngay, naornog ti utang mo. Imabot iti 5 gasaw. Ngam di ka pa'y nagbaybayad. Agbayad ak to ito nagsweldo ak na. Ikarik na ita. Basta ikanak ti arak. Ta, agsyat kami man ka ni Pari Jinggoy. Sigurado ka nga agbayad ka, into nagsweldo ka. Wen, ikarik. Di uray man mapan kayo di pagtrab-trabaho ak atalyer na. Kat paikis sayon to iti sweldo. Ay, talaga, kasta ti panggap ko, no di ka pa'y nagbayad. Di na, at tinatang agat-gatangam. 30 pesos amin dayta. Mabit lang, taitid ko ti bayad. Ato ti 40 pesos. Mabitla ang tasoklan ka. Saan? Keep the change. Sa nga pulo laang mo, ti sukli na. Wan, sa nga pulo laang. Ngam no siyak, ay kat napatag kanyak ti sa nga pulo. Gaputa talaga nga awan kwartame. Kasano nga awan kwartam? Kat agtrab-trabaho mat nilakay mo. Ay na, ammo mag-amamartag ti asawak. Awan ti matda iti sweldo na, taypan na iti ara. Anya? Imposible mat tanday ta suling? Saan man lang agibati iti para iti pamilya na? Ay saan? Iso nga aglako-lako ako na, tapno at daigatang ko iti bagasmay. Anya? Nagasat ka di na, tanasingpot ti asawam. Ngam siya, ay naapo, daksang gasatak at talaga. Antay tinatday sweldo bakit? Ha? Apay ngay, aday to'y lamanan? Sa nga ribo lang? Imbayad ko nga rod iti utang ko. Ang kagat makitsindan. Ay, awan pa'y maibayad iti utang ko iti store. Apay nga utang ka nga utang iti store. Balon dagiti ubeng tututangag. Ti meriendaan day ti reses.
Kanti balunda si daon. Takaasi damat no awan balunda. Uray jak mangan, basta mangan dagiti anak ko. Wala ngam awan nga rod pagbayad mo. Di uray saan kan nga umut-utang. Talaga kumaasa anak nga umutang iti istor ti kaaruba. No itad mo amin amat gadam. At ado pa iti barbartag mo. Ngam ti itad mo nga igatang ko iti kanon tayo. Ano sa matiad da? Hay! Ala, manipod ita sa anakon nga agsao. Awanen ti mangeg mo, Octavio. Tangay pulos mat, nga awan konsensyam nga ama ti pamilya. Bagbaygin ka pare, Gino. Saan nga reklamo ni bagat mo, no? Kasta nga gininom ka iti arak. Ah, saan pare? Nusak nga eh. Nagano asaw ni bagat ko. Masruna. Kastala dagiti babae pare. Bay-bay am lata. Di mo nikan kano. Sige. Uminom talat ta. Ay, kura! May sapay man nabuti ti arak dito, oy. Mabit lang! Nagganas ti uminom no adda kasangong pare. Ngam no may saka. Sana naganas. Una. Ay, ngam ne. Awanan pulutan ta pare. Ay, kura! Manglukot ka man dito iti corn beef ta pulutanin me. Mabit lang! Ay, gustong pare. Adun ti gastos mo. Ay, kababain mo. Di ka agdanag pare. Basta uminom talat ta. Awan ngamin kwartak pare. Inted ko amin kan ni bakit ko. Awan pare kot. Sakti makam mo. Nanang, nabartok manin ni tatang. Ungarot. Kanayon na mabartag. Saan nyo atultuladan tamaditi kasta anak ko. Ala, intayo kitin iti kusina. Adaywan tayo ti amayo. Amangan nureng-rengen na kayo manan. Ala, intayo agluto. Sige, nanang. Bayan nyo ni tatang nyo di tayan tiri daw. Sumrek tulat tano kayat mo. Mayata. Ayos, sige, siya tayo lang. Ado tayo itang agsasangaw, pare. Sige, siya tayo. Sige, siya tayo. Ano pa lang dito? Uno, Octavio. Agsasango tayo manita. Sana bale. Tatunggal may sa. Aggastos. Ay, kadwa na. Nana Tomasa. Doon tayo. Mangtad ka man pa iti arak dito, oy. Ay, ulay kayo na aya. Day talagin inog, di ang aramidan yaw. Kasta lati biyag, nana. Di mo pa'y kayat ta makalako ka. Una kuma, no di mo utagal. Nalakit din, mangig ka pa iti arak dito, oy. Unmat mana. Di kag danag, nana. Agbayadak to ka di. Aw mo ti utang ko, ajak binayadak ka. Wow, sige, mabit lang, taken kayo. Dardarasan niyo. Nana, adda project media school. Ag-research kami kano maipapan iti kultura ti Pilipino. Mabalin kano ija internet. Kasta ka di anak ko. Ikabil kano iti folder. Mano ka diti magastos dita. Jak ammo. Sapay na ira na nga awan apulos kwartak ita. Tainggatang kumatan iti sidaan abalbalunan nyo. Kantibalon nyo tunggal resesyo. Ha? Alasaan na bali anak ko. Mangibagaak man kinitatang mo. No, adda kwarta na Impartok naman inti kwarta na. Tanabarta kasi mangpat idirabi eh. Awan nat day ti kwarta. Umutang ka pa lang iti karuba. Saan mo't siguro dakkel ti magastos ni Lenlen nga anak mo. Ay, kaasi mo dagiti anak na, Octavio. Ultimo sapatos da, jak pa'y maigatangan ida. Nadadaan lang dagiti sapatos da, kat saanin amabalin amaripair. Iso anak at chinilas da, amapan ije pagadalan da. Ket, Ultimo kawas da, agkupkupas amin ang, jak pa'y ida maigatangan iti baraw. nagadukot nga amumon. No sa anak pa'y nga gisursur itinatnatang, awan pa yan maigatang ko iti bagas kansidang. Tati it-ited mo, kat adayo akurang. Ket, agbadak mo't iti utang ko Ay na, Octavio, no maikat mo kumaday ta panagin inom mo iti arak, saan tayo kumaamarigatan unay? Maipaay ta kumati kasapulan dagiti anak ta.
Sobra nga may ti aramid mo. Naimbag pa'y dagiti kainumam. Tailib-librem ida. Ngam ti pamilyam kat mabisbisen. Kita ang man ti pamilya ni Dalton akaaruba. Naragsak da. Ngamain, amuna apanunutan ti kasapulan ti pamilya na. Maigatangan da, dagiti anak day tinapintas akawas kaskada sapatos da. Gapota responsable ni Dalton nga ama. Sumardeng ka man? Matibab ka na eh. Ay sos no kastam lang Octavio, saan tayo nga umasinsaw? Tadapay lang, bisyon mo mo't nga masinsaw. Di kaya't ko nga ipakaawat kan ka. Kat daytay saan tayo kumamait nga agbisain. Nakadungay bagbagam. Ay sos, ti tao abartek, saan nga umasinsaw? Dayta tilaglagi pa Octavio. Ta amin akwartam, di tala ti pangip-ipanam, awan na kemaw. Ini Dalton day tagturong kiti waiting siya na. Oh, pare Octavio. Agur-uri ka kadimat iti pagluganam? Kwa. Ah. Signat ang baro ti arawatan na. Kabar-baro ti sapatos kan pantalon na. Pati t-shirt na. Oh, Kabar-baro. ape akas tamat yung ti panagkitam kanyak, pare. Ay awan. Sige. Panawan ka pa pare. Kabar-baro amin asuot ni Dalton. Kaslapay kit din kababain ti umasidig kan ko na. Gaputa panay manchamot ti kaus ko. Ti kamisita. Aginggay ti pantalon ko. Ay, kababain. Saan ka makikuyog kan ko na. Agurayak iti sabali ajip apagluganak amapan iti talyer. Ay, ato iti sweldo mo, Octavio. Tawatan. Agyaman na, tata. Ang na, saan mo ngay barbartak data? Ta sayang laeng. Madadaal ti salunat mo kan agbisin pa iti pamilyam. Itad mo ket di ni bakat mo taigatang na iti kasapulan nyo. Octavio, namuak ti aramid mo. Ket jak ngamin kaya ti kasta trabahador ko. Ta para kanyag, malas iti talyer ko. Malas? Wen, iso ano di mo kaya't nga ikatang ka. San ka niyag barbartek pa'y? Jak kayat ti bartek ang mekaniko. Tagmalas ti talyer ko. Ket nasaysayaat no isardeg mo ti agbartek. Iti kasta, maragsakan mo't ani bakit mo? Nanang, ada ginatang ni tatang anaimas at tinapay. Nagimas. Ha? Anya ti ko ng anak? Ginatang ni tatang yo at tinapay? Una na, ibusan mi ko mga rugmem. Kuna na adi mi ibusan, tapno maramanamat. Anya? Nakaskas daaw Gimatang iti tinapay? Nay, anta kagayaman bakit? Wan, napanak nagsingir ka dagiti pautang ko itinatang. Antay bakit? Iawat ko kan ka. Sweldok day ta. Kat ingkan to makichinda. Kan igatangan man dagiti anak mo iti napintas sa kawas da. Ha? Ado ti utang ko. Ngimbayang pay lang day ta utang. Bayadak to inton sumaron no sweldok. Sana bale. Tama ni po dit ha. Sana akong ngagbarbartek. No minumak iti arak. May sala nga bote. Ken sana na kanayon. Ha? Kasi dagiti anak ta bakit. Pulos ngawan pa'y napintas matakawas da. Iswa, saan ako nakanayon nga agbartak. Tati igatang ko kuma iti arak. Igatang mo langin iti kasapulan da. Ang yaman aklakay. Sapay ko matay pay sunday ta. Sapay ko Husto di pagsasaw nga imbagam kanyak edi. At itawa bartak. Saan nga masinso? Pudnumot ngamin. Di tayo pa'y makagatang itinaimas asidaan tayo. Gapo iti kinabartak ko. Ay nalakay. Ay na Octavio. Ay nakaragragsaka kunay lakay. Agyaman na, tagpalpaliw kan. Ditan tinaggipusan ti pakasaritan tayo. Anaadaw iti pagsasaw ako nana. Ti tao abartek. Saan nga umasenso? Tampok dito'y programa tayo.
Kastalatibyan! Insurat para iti radyo ni Virgie Paglay. Iti direksyon Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Kastalatibyan! Agyaman kami itiin kay Panang Tarabay.